Aner mala kenyam kana diala content barwanya lingwaseme ka Nuer TV. Anda manduni chang kosnyak malaya nong roine gwaseme. Ani biya kamal kan kono niam railer kam bikone linga go region wo mi jiram jidit de subscribe kade notification bell de jetwany. Jo bana ling kwire kamiche tuɔɔk rai wich ka juba take wud mishade nak no wude me be tur de beje nywaga yekele wude me ni shaje de nak rai wi ka juba dio jano chana raja lunga no rai wi ka juba te ka tungwan te lat korodian ti jek no bana raj ka ken kwi wona dangro tin content chirek chigana de jek rai wi ka juba no to kon kene dangro ti chirek chi de jek no ka wunde ti ke wunu jani ti shamak dorkien ke ri shade nak ati bana mandana iro de let ka ke bana jeling so na me ripon mi jidin mi paiben mu gor no de janwa ya kel ani biya ka malen wala shanga jandangro wi de ka pay baro ron kin dangro wi jandangro wi de bana lere me bana jeling ka jom shalat gwase me former Northern Bargazal State Minister chajalaro no chaja de nak ane ti ka match ke Sunday in Paiwe rai wi ka juba the capital of South Sudan. Shaladan wo shawude me menen yen turde me chaje de nak jen chwale jimis jok lual jen wacha kona ramishile la state minister of labor ka and public service now jen a senior member of the ruling Sudan People Liberation Movement la te pin kirma yadit jen wacha je magdore ke Sunday ke tangwan or 4 p.m. Area chwalke jingli neighborhood wajen wa te rajalo raje ke talpon jen gwada danan chaye yu maktin ka jom shalat shilwal chelad wonene ajenne ti jel ka mechu ka ben alo jel kan ka mech an gwasmo chwa jogo no nyuri ki chaje ka mech okay ngayen madana lat keni konti ka mech chaje jogo no nyuri gwasme ajenne gwasmo chwa je luk no ajenne ka chwa talpon mo chwa yu boke talpon ante jiskade en wude me je talpon mo che issue book alo che netin content chija de nak che yu book talpon no jenen gwas moni ko cha jogo no len talpon pinki nyuri man che talpon che chu yak ajene jen chu issue ngoj ke wor midit alo me kene jo ngojen wen mo da chwa jen liade ka jo dana chelat ke je a chelat wona ne Lol explained that an army man confronted him at gunpoint and ordered him to sit. He said he resisted by throwing his phone and the attacker faced, creating an opportunity to escape. Ramadan and she the naka match she bogan when mo jen dob dana cool escape kaje chwe yo ngojen gwaz jo chulen chela do ne I was walking while talking on the phone when a man suddenly pointed a pistol at me and told me to sit. Lol say I threw the phone at his face and as he struggled I ran. Cheje bogo long wande ka jo dana chelat kaje jene mi cheje bogo wande no ko cheje ga bech jenen wena mo chu nyur ko gor do dande ro de yale keje ken wena mo chai chu ngoch jen chai de berka mare des mi chalas wande jo lin kono mo gwase me ko kor gwase dan ci kono ko lingano terek me cito ka wutkel dio je wudo ma chana right ka kwide en wudo right kon ka kwide men tama chala jimis joglwal Ramadan pay ko right ka kwide ala wudo me wudo nen kono meni chala jimis joglwal chaje de nekre wiki juba jene shaling wuda do diena dan chiriek shi jek ko kor gwase dan me cha mag dore jen wuda nen kono ma gwase meni wuda me jen chaje magre duare gor jeno be jenwa yekel ko de yente ke chob loach mo gwa ka kwidien kanede ti cha gurno de connectine ko sentama che togo no kwana kwa target ka do dan en chaje ke je sure kini de content kwal ka nyingnat no wuda me ko kor jug me paywo jen chaje de negre duare nete mo she nyureka jen chwale Daniel Deng Mario Deng jen ramicha kapchong kuäär ki commissioner dung Shebet County dor jani jen chaje kapchong la kuäär ke Lake State ka gwase dan jen rami mo cha kwan la kuäär ke kuma spelayo me cha kwan la kuäär chu serve as a commissioner ko kor chwa ben kapchong jen dobe dane kwa jele wuchre kuäär ke jen ka gwada more duare ki juba ka jo dane chalat ke je ko teme ke information nang rodi chalat be je lungre wi ki juba la kona goro no en ran de rode dil gang by the way so miti juba goro je no brode gang need ti ke need chi serve la kwarki need la kwarki ministry
kine ti dit ba ti tek let dit chere me ngai kone che la na me ke ninten pai wa a jenan cha dore cha dong. I thought the person knocking on my door was a relative, and after consistent knocking I felt something was fishy. I had to inform my wife to find somewhere safe in the room, and then I went and picked up my gun and I had to cock it. He narrated. There were 3 unknown men. I did not see them, but they were knocking on the 3 rooms, including mine. Ajenen gwazamo ka wer gwada dan tignin china tigben den cha dore cha je dong la ken tiga dul dang diokre dorin. Roma dan tetin ka Roma dan tene te ko ke digten ka Roma dan te bodyguard tetin tiga bodyguard ke ko jena kwer medit chi kwer matot. Ajenen wena mo chwa mario yu kan chwa do ya joreide ajenen gwazamo chwa yeshon ko dong de bore de je kwekki de je latin jenmen ci match we tek jene je lebdien ka match kanete kon ma yot try yan match and when mo chu kor youth and kam de kanete content ci gorno de je nak jene kane dang diok jenen when mo kane gorno be bodyguard be je laler ko mi ce laler dong de ram mo de je nak so chu gorno jaram dan bi kor mo bi ter kanete ton chu na yu kenrar ka chu kane dang diok to chu karun chu bar chakanen kanang diok ko jene chakanen ke kwel na me le rode chana mana le road chana ya kumin guch so South Sudan ngai kone no rikto wan tiketen sometime cha kwere cha ja kwan te ga dubro te la ja gor no ba jinne ka je do banyam dong me jira mate ka par do din ke ti ka bon ka cha jinno ko bon do diena mo ba i gor no ba ji mo kere ke ba jinna na mala teten anyok ba jin ba mi jina kwer no na me rawde mi jina kwer kan wana chiti jek chikalat by the way la ja gor no ba ji mo kere ban mi ci ban pin kwara jala kwar kula jogo no yena tieda kwarun ke tieda ta dan yin kaje ko jin mi bijina kwar ka bidi jeg bikalat na mo che bugwa keji ajen dob dan la lankana ba tene ti jam nok la na goro be power be use so power mi che use yo den brek mo be ben keji which is very wrong ka dob dan ngi kone je so ka jolin kone me gwaze me ne dang roti ti chikarik te tene chicken ka je chicken ka face wi ki juba biadil ngaje no juba kane dialde jogono shagwa ler jokan gore de nyaga yekel gwasa me awachi ret kanetin kontin nakarodian tama charoda rep wiki juba awane de chop well ngwan within month ke within few week wachi gorodian ngabre wiki juba tandi na wa tada na tele yuri tekeke bot ki chianga dana chiang ke jekaje ngap karodian me ne tidit wiki juba wa chired ki ping nen kon ngap korudien chedit so kuje mo gorjen wode kon te ka ngakitin kon lat korudien wa trauma chedit kon kum South Sudan che yo che ngun na liu ken ka bot bu ke problems bu ken ladan wo bay mo ke yo ki salary cha yo cha ka bungun de je recently chana information je kon jiga no ken bu ken more money bu ken ka print ka ngode na mo cha je ngeje no bu ken kulo print wen dien ka ken taken ke deni ka bang na ko ken so jowo me jenana gore de nywa yekel mitigi juba please be careful ti drodu chu jel ka were dwaru mitigi ma tingne ko rodu ko anytime e wonte ade je gor duel ani biate ka mal bana nyaw je galere den bye bye